Tehnološko-metaloški fakultet Univerziteta u Beogradu je rukovodilac međunarodnog naučnog projekta Excel Mater, koji je dobio finansiranje od Evropske komisije u okviru programa Horizont 2020 i ima za cilj da unapredi izvrsnost fakulteta u istraživanjima biomaterijala za medicinsku primjenu. Cilj projekta je da se to ostvari putem saradnje sa vodećim evropskim institucijama i to Univerzitetom u istočnom Pijemontu Amadeo Avogadro u Italiji, AO institutom Davos u Švajcarskoj i Aalto univerzitetom u Finskoj. Budžet projekta je oko 880.000 evra, a realizacija je počela 1. novembra 2020. i traje 3 godine. U okviru projekta predviđene su različite aktivnosti, od razmene poseta studenata, zatim organizacija seminara, letnjih škola, radionica i na kraju organizacija međunarodne naučne konferencije koja će biti održana u Beogradu. Projekat okuplja više istraživačkih grupa na fakultetu koje se bave istraživanjima biomaterijala i cilj je da se poveća kapacitet ovih grupa za translaciju ovih naučnih rezultata do finalnih medicinskih proizvoda koji će naći svoju primjenu u kliničkoj praksi. Više o projektu može se naći na internet stranici projekta, a mi ćemo vam prikazati sada neka od istraživanja koja se sprovode trenutno na fakultetu. U laboratoriji za biomedicinsko inženjerstvo bavimo se razvojem biomaterijala i biomimičnih bioreaktora za primjenu u inženjerstvu tkiva. Do sada smo razvili bioreaktor sa dinamičkom kompresijom i perfuzijom koji imitira uslove u kolenu čoveka pa se koristi u inženjerstvu tkiva hrskavice kao i inženjerstvu osteohondralnog tkiva. Radimo i na razvoju bioreaktora sa hidrostatičkim pritiskom koji se koristi u inženjerstvu intervertebralnog diska. Pored toga, razvili smo i protočni bioreaktor za jednokratnu upotrebu za primjenu u inženjerstvu tkiva kosti, koji je također i nagrađen na nacionalnom takmičenju inovacija. Ovaj bioreaktor se također koristi u eksperimentima za inženjerstvo tumora, gde se u biomimičnom trodimenzionalnom sistemu ispituje razvoj bolesti i vrši testiranje antitumorskih lekova. Biomaterijali koje razvijamo se koriste kao nosači ćelija, pa tako imamo hidrogelove na bazi alginata i gelanske gume koji se koriste kao nosači ćelija hrskavice i glioma. Porozni materijali sa dodatkom mineralnih čestica hidroksiapatita, bioaktivnog stakla ili 3-kalcijum fosfata se koriste kao nosači ćelija koštanog tkiva i u eksperimentima sa ćelijama osteosarkoma. Također se razvijaju biomaterijali koji nalaze primjenu u tretmanu rana. Pa tako imamo alginatne hidrogelove sa nanočesticama srebra i medom koji sprečavaju infekciju rana i ubrzavaju njeno zarastanje i obloge na bazi alginata sa aktivnim ugljem i povidon jodom kao antimikrobnim agensom. Ja sam Marija Jovanović, istraživač saradnik na katedri za konstrukcione i specijalne materijale i nalazimo se u laboratoriji za 3D štampu gdje imamo 3D štampač koji je modifikovan za 2 metode štampe, fuzijona depozicija FDM i ekstruzija iz paste. Prednost 3D štampe je mogućnost dobijanja tačno definisanih struktura i oblika, čime se postiže personalizacija terapije i tretmana za pacijente. U okviru naših istraživanja bavimo se dobijanjem multifunkcionalnih biomaterijala na bazi polimera u kojem korporiramo lekovite supstance ili bioaktivne molekule. Ovi materijali se mogu koristiti za štampanje farmaceutskih oblika kao što su tablete ili mukoadhezivni filmovi, a također i implantata koji osim što pružaju mehaničku potporu i poboljšavaju regeneraciju tkiva, smanjuju bolove ili imunski odgovor. Procesiranje je praćeno karakterizacijom biomaterijala koji obuhvata ispitivanje morfologije, mehaničkih i termičkih svojstava, adhezivnosti kao i in vitro profila oslobađanja aktivnih supstanci. Zovem se Anđela Radisavljević i zaposlena sam na katedri za konstrukcione i specijalne materijale kao istraživač saradnik. Ovom prilikom bih vam predstavila laboratoriju u kojoj se naš istraživački tim za biomaterijale bavi procesiranjem nanovlakana iz različitih polimernih rastvora metodom elektropredenja. Različite metode elektropredenja, uključujući koaksijalni režim, emulziono i elektropredenje iz rastvora, mogu se primjenjivati za enkapsulaciju različitih vrsta lekova ili lekovitih biljaka u nosače, dok se sami nosači mogu primeniti za otpuštanje lekova različitom dinamikom u skladu sa specifičnim zahtevima primjene.
Generalno su nanovlakna našla široku primjenu u nosačima za dostavu lekova, materijalima za previjanje rana, posthiruškim implantatima, stentovima itd. Dakle, cilj nam je da razvijemo biomaterijale sa unapred definisanim svojstvima koji mogu da spreče infekcije i pospeše regeneraciju tkiva. Mi se nalazimo na katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju Tehnološkog i metaloškog fakulteta, na kojoj se nalazi deo Centra za nanotehnologije i funkcionalne materijale. Na katedri se trenutno razvijaju materijali koji su multifunkcionalni, nanostrukturni za primjenu u biomedicini, stomatologiji i inženjerstvu tkiva. Polazeći od nanočestica kalcijum hidroksiapatita, koji zapravo predstavlja osnovnu mineralnu komponentu koštanog tkiva, razvijamo keramičke nosače ćelija metodom replike sunđera. Polivinil alkohol, koji se koristi kao vezivno sredstvo, se rastvori u vodi i doda u prah kalcijum hidroksiapatita. Sve se homogenizuje u ultrazvučnom kupatilu. Nasalnom pastom se natopi sunđer, a višak paste se istisne i ostavi da se suši. Termičkom obradom u visokotemperaturnej peći dolazi do sagorevanja sunđera i sinterovanja kalcijum hidroksiapatita, usled čega dolazi do skupljanja nosača. Nosač pri tome zadržava poroznost sunđera, koja odgovara poroznosti prirodne kosti, a koja će obezbediti dotok nutrijenata do ćelija na nosaču nakon ugradnje u organizam. Kako bi se ubrzao proces regeneracije i obezbedila dobra integracija biomaterijala sa organizmom, ali i sprečio nastanak neželjenih upalnih procesa, kalcijum hidroksiapatit se dopira različitim terapeutskim ionima, kao što su magnezijum, stroncijum, srebro, bakar i drugi. Osim čestica kalcijum hidroksiapatita, na katedri sintetišemo i nanočestično bioaktivno staklo, koje ima izvanrednu sposobnost vezivanja za prirodnu kost. Mehanička svojstva keramičkih nosača mogu se dodatno poboljšati nanošenjem različitih polimernih ili kompozitnih prevlaka. Kod velikih defekata kosti koje trpe opterećenje, neophodno je ugraditi metalne nosače superiornih mehaničkih svojstava, kao što su 3D štampani makroporozni nosači na bazi titanijuma. Međutim, obzirom da metalni nosači ne stvaraju dobru vezu sa kosti nakon implantacije, u nekim slučajevima može doći do potrebe za dodatnim operacijama. Kako bi se prevazišao ovaj problem, ispituju se različite metode modifikacije površine metalnih nosača. Metodom elektroforenske depozicije moguće je naneti višeslojne multifunkcionalne prevlake na bazi bioaktivnog stakla i hidroksiapatita dopiranog česticama srebra koje omogućavaju dobru integraciju sa kosti i antimikrobnu zaštitu. Grupa za elektrohemijsku sintezu biomaterijala, čiji je rukovodilac profesorka Vesna Mišković-Stanković, se u okviru projekta Excel Matter, ali i inače u okviru naših dugogodišnjih istraživanja, bavi elektrohemijskom sintezom različitih vrsta biomaterijala za brojne medicinske primjene. Naše istraživanja se mogu podeliti na dva osnovna pravca sinteze materijala. Prvi od njih je sinteza kompozitnih biokeramičkih prevlaka na površini titana na bazi hidroksiapatita kao osnovne mineralne komponentne kosti u kombinaciji sa različitim polimerima kao što su hitozan ili polivinil alkohol, ali i sa antibakterijskim agensima tipa srebra ili antibiotika gentamicina. Ovi materijali služe za čvrstotkivne, odnosno koštane implantate, recimo kolena kuka i tako dalje. Druga vrsta biomaterijala koje sintetišemo u našoj laboratoriji su hidrogelovi sa elektrohemijski sintetisanim nanočesticama srebra kao jakim antibakterijskim agensom i ovi materijali su predviđeni prvenstveno za primjene u funkciji aktivnih antibakterijskih obloga za rane. Svi ovi materijali, naravno, ispituju se različitim fizičko-hemijskim tehnikama karakterizacije, ali i brojnim in vitro ispitivanjima kojima smo potvrdili njihova jaka antibakterijska svojstva i odličnu biokompatibilnost, odnosno necitotoksičnost, koji su potvrdili zapravo primenljivost, odnosno potencijal i mogućnosti za primjenu ovih materijala u medicinske svrhe, ali i primenljivost elektrohemijskih metoda sinteze za dobijanje medicinskih materijala. Nalazimo se u laboratoriji za ispitivanje polimera pod rukovodstvom dr. Meline Kalagasidis-Krušić i redovne profesorke Tehnološko-metaloškog fakulteta. U najširem smislu, naša istraživačka grupa bavi se sintezom i karakterizacijom polimera sa tačno definisanim strukturnim i funkcionalnim karakteristikama, a u odnosu na željenu primjenu. Tako se mogu razlikovati materijali koji se koriste kao adhezivi i premazi, materijali za pakovanje hrane, za tretman otpadnih voda, kao i oni koji su svoju primjenu našli u farmaciji i biomedicini.
Materijali koji se koriste u biomedicinske svrhe moraju ispunjavati najviše kriterijume u pogledu izbora komponenti kao i reakcionih uslova pod kojima se vrši njihova sinteza. Kada je reč o primjeni u biomedicinske svrhe, značajno mesto zauzimaju sistemi na bazi hidrogelova koji se mogu koristiti kao nosači za različite aktivne supstance, za njihovo ciljano i kontrolisano otpuštanje, kao i komponente skafolda za regeneraciju tkiva. Izbor komponenti i reakcionih uslova za sintezu hidrogelova zavisi od različitih parametara koji kasnije diktiraju njihovu finalnu primjenu. U okviru naše grupe vrši se sinteza različitih polimernih filmova, kao što su, na primjer, filmovi na bazi polihidroksijalkanoata, koji su pokazali veliki potencijal kada je reč o njihovoj primjeni za oblaganje rana i sprečavanju nekih kožnih infekcija. Da bi posjedovali antimikrobna svojstva, ove filmove neophodno je inkorporirati neke aktivne supstance, kao što je, na primjer, nistatin. Značajan iskorak napravljen je i u oblasti nezasićenih polijestarskih smola, gde smo sa velikim uspehom uspeli da iz formulacija ovih materijala eliminišemo visokotoksičnu i isparljivu komponentu stiren, koja se inače nalazi u komercijalnim formulacijama, i da je zamenimo derivatima i takonske kiseline, pri čemu smo dobili materijale sa uporedivim mehaničkim karakteristikama koje su veoma važne za finalnu primjenu ovih materijala. I ostale komponente koje ulaze u sastav nezasićenih polijestarskih smola potiču iz obnovljivih izvora, pa su tako formulacije razvijene u ovoj laboratoriji postale konkurentne kada je reč o njihovoj primjeni u oblasti biomedicine. Ja sam Verica Đorđević, naučni savjetnik Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu. Nalazimo se u laboratoriji koju koriste studenti i postdiplomci farmaceutskog inženjerstva, koje predstavlja izborno područje u okviru studijskog programa hemijsko inženjerstvo. Ovde se bavimo dobijanjem bioaktivnih jedinjenja, uglavnom primjenom ekstrakcionih tehnologija, kao i mikrobiološkom proizvodnjom. Da bismo pospešili bioraspoloživost i povećali efikasnost delovanja tih bioaktivnih jedinjenja, koristimo biomaterijale. Pre svega smo fokusirani na prirodne polisaharide kao matrikse za inkapsulaciju tih jedinjenja, a sve u cilju dobijanja proizvoda sa modifikovanim oslobađanjem, što podrazumeva ili produženo oslobađanje, odnosno oslobađanje u toku dužeg vremenskog perioda, ili oslobađanje na ciljanom mestu, recimo u određenoj regiji gastrointestinalnog trakta ili u određenom sloju kože. Postoji i drugi benefiti inkapsulacije. Spomenula bih da su mnoga bioaktivna jedinjenja nestabilna, da lako isparavaju i brzo degradiraju i inkapsulacijom povećavamo njihovu stabilnost. Osim toga, mnoga bioaktivna jedinjenja imaju neprijatan ukus i miris i inkapsulacijom maskiramo ova neželjena svojstva. Ovde u laboratoriji raspolažemo uređajima i opremom za dobijanje i za fizičko-hemijsku i biološku karakterizaciju inkapsulata, koji mogu biti u obliku čvrstih čestica, makro, mikro, nano veličina, u vidu tankih filmova i prevlaka, kao i u vidu koloidnih sistema, kao što su nanogel čestični sistemi i razni vezikularni sistemi. Takođe, raspolažemo opremom za sterilan rad i tehnologije koje ovde razvijamo, kao i ti sistemi koji mogu naći primjenu kao funkcionalni dodaci hrane, suplementi i terapeutski agensi, mogu biti od interesa za farmaceutsku i prehrambenu industriju.